Jatındağı Ordolu Oş şahrımızdan Borbor ayantında nurdu yüzüğüz menen, tatna kaymanay menen, jaratkandın hükümüne basıyıp, çoğulup duruş, bu memleket üçün, eli yurt üçün, kadırman kalayık üçün, tarihi jaratkanga jaga turgan en bir çoğun körkömdü, salavattu, sahavattu, bayramdık manaydın aldında oturabız. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar, Allah subhanahu ve taala Ramazan ayın bütkül insaniyet alamdagi adamlarga belek kılıp verdi. Ramazan ayının içinde bir tündü sırdı tün kılıp usul pende izdensin, gütsün, jana men osol tündögü taqdırımdın jakşılığına, mamlekettin bala çakamdın geleceğine, jakşı jaatga kadam taşlap, dua tilegim kabul bolup kalağı dep, Kadir keçeni sırdı keçe kılıp verdi. Biz 30 gün bir ay oroza tuttuk. Kadir keçelerde ötkөздük. Bugün ayt mayramın mayramdagаны jalpı jurt ayantqa jıyıldık. Eli jurt kadırman kalayık kalk. Ayt mayramı bugün 30 günlük ibadetin jıyıntığın Allah Taala'nın aldına götörülüp bütün dua tilekleri kabul bolu turgan gün. Usul bizden usul kıska ömürge, bul dünyöge, kelişimizge sebepçi olgan atene, mamleketli tüptögen ata baba mürzede. Bugünkü jıyın, bugünkü söz, bugünkü kadam, bugünkü jakşı manay, bugünkü kutlukta, bugünkü bayramda bütün ötüp ketken urpaktı ruhun kursançılıkka, jaratkandın jakşılığına, mürzeleri jarışıp, bugün dua tilekleri kabul bola turgan hurmatlı cemaat bayramdık manayda oturabız. 30 gün orozonun birinci günü baştalganda ötüp ketip dozok vacip bolgan adamlardan 1 milyon adamdı orozonun birinci günü Kuday Taala dozoktan azat kılat. 30 gündün içinde 30 milyon adamdı azat kılat. Jana ayt günü ayttın hurmatına 30 gün orozonun hurmatına 30 milyon adamdı Kuday Taala dozoktan azat kılat. Allah perişte görüp durabı atenege bolgan hurmatsızlık. Ata benen apaga bolgan hurmat telefonda bolsa dağı ordumuzdan turup atake apake dep şirin söz menen mamile kılуу her birimizin milletimiz. Eme hurmatlı Müslüman bir tuğandar, ene degen kim? Apağız bir kezde kaşı, başı, eti, beti, çaçı, kadı kamatı gelişken, köy kölgen kız bolgon. Apağız boy jetip durganda, atağız apağızdı körüp, çoğun atağızga aytıp, usul kızda alıp erin degende, atağız gelip, tayatağızdan apağızdın kolun sıraganda, tayatağız makulduk bergende, atağız apağızda ak nikesini algan. Ak nikesini alıp, bir jastığa baş koyup, birinci tünde ötközüp, jaşoğunu başlaganda, apağız birinci tün ötkönde, elhamdülillah, kızdık namızımdı bulgabastan, atamdın apamdın, tegimdin elimdin, yüzün cer karatbastan, nike konurgosuna kelip kondum degen. Ay ötöt, gün ötöt, apta ötöt, kündördün bir gününde, apağız taraftan atağızga, jipar jittu, bakıttan da, ardaktan, şattıktan da tatlı bolgon bir söz çıkat, al söz kaysı dese, bayım bir bolsa kursağıma bana bütken okşayt dep. Atağız ukkanda, elhamdülillah, kelinçegimdi kursağında bala var deyt. Apağızın kursağında 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay, 7 ay, 8 ay, 9. ayga barganda 9 aydağı apanı, eneni bugün de körüp jetaslar, basışı oğurlaşot, beli talayt, kolu talayt. Biroq biraz bas barganda belleri talıp ketkende etiyattap tayanıp jatat. Jatkanda uşunday mırıgı buktap jatkanda içinen gelip biri teyip durup uykusun burat, uykusun buzganda uşunday karasa aldığında hiç kim yok.
içinde jatıp apabızdın uykusundagı tep emne kılganbız, uykusun buzganbız. Yetimkanalardın barısına kavaralı usul derdege Kadırman Kalayıktın işe. Oşonun katarında, Ayt bayramında İslam dininin başka dindin öküldörüne jakşı mamile kıluu, kaysıl dindin ökülü bolbosun, alardın malı mülkün korgo, alarga madaniyat menen, alarga urmatsi menen bayramdık manaydı tartulaş, bugün urmatlı cemaat Kudaydın ökümü, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mamile kılıuda dinine karavadı, urmat kılıuda dinine karavadı. Günlerden bir gününde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin canında bir top baldar menen turganda Mekke'nin canındagı ayıldan bir başka dindegi ayal geldi dağı Mekke'nin canındagı bazardan bazarlıkты kılıp 2 sumka bazarlıkты alıp jönödü. Biraz baskandan keyin janağı enekebizin kolu alıp bir top turgan baldarga kayrıldı. Baldarım, men tetik ayıldan geldim. Men bul üyümü, produktany köp alıp alıptırmın. Men al para albay toksoymun. Maga jardan berip koysoңor jakşı bolat dediler. Bir top turgan baldardın içinden hiç kim çıkmadı dağı bir kezde orta boylu, yüzü nurdu, kara kaşlı bir jigit çıktı dağı 2 sumkasını götürüp üyüne jetkizip berdi. Üyüne jetkizip bergende janağı kempir aytты, balam dedi. Akça bereyin desem akçam yok. Kantı bir azı kılıçtı bilbey turam. Yemi oşonça balanın içinden suurulup çıkıp meni jügümdü alıp gelip maga kılgan jakşılığına menden sağa usul jakşılık bolsun. Bugün Mekke'de Muhammed attуу bir bala çıktı. Men Kudaydın ökülümün, men paygambarmın dep adamdaldı alsızır atıp jana adamdardı alaksıtıp aldap jatat. Senin kılgan jakşılığına menin jakşılığım usul bolsun. Oşol Muhammed'e joğulup kalsan kelime keltirip oşon dinine girip ketpegin dedi. Janağı sözü uğup bitkenden keyin kolunu şunday kılıp durup janağı bala "Fa'ana Muhammed", oşol siz aytkan Muhammed men bolom dedi. Apayım ne dedi? Uşunday zaman avalga kaldı dağı, ey Muhammed, sen çinçil, çınığı peygamber ekensin, senin dinin hak din eken. Menin Muhammed'den onday jakşılık görüm dep gütpöp durmун. Men bugünden başlap senin dinine girişke dayarmın. Bütkül adamları da kança adam aytkan bolsam barısın oşol joldan kaytarıp senin dinine kaytaruga dayarmın dedi. Urmatlı cemaat, musulmandın göçüde yürüyüşü, kaysın ülküge barganыңыз, madaniyatыңыз, akıldуулугуңuz, adeptүүлүгүңүz, kiçipeyillik menen gana musulmandı sıfatını görсөтө bilүү bugün her bir musulmandı mildeti. Oşon üçün ayta turgan sözüm, ataňar gire üyge, orduňardan turgula. Aynan agalarım, aynan altınday bolgan kırgız elim, atanın kadır barkı üyden baştalsın. Apalarımız, atalarımız gelgende orduňardan turup bütküle. Butların çeçkile, kollarından öp bütüp algıla. Apa menen atanın kolun karagıla. Kol bir avalga jetken, kiyimleri üzdücüydü, tamakları ızıgıldı. Atavız ketmen çaptı, koy baktı, mal baktı, oş Bişkek Moskva, kanday gana tirikçilikti kılıp, bizdi bugün uşul avalga yer betinde, el arasında baş kötörüp жүрүшkө sebepçi bolgon enenin akpatasını alыңızlar. Emi eneniz kirgende orduңuzdan turuңuz, barıp sol butunan butun çeçip sizler uşul jerge alıp gelip oturguzgula. Oşol jerge üydün törüne alıp gelip oturguzup enenin butun çeçip görün. Baypağın çeçin, enenin putu kıyşayıp ketken. 9 ay kardında jatıp usul buttu siz menen biz kıyşayıttık. Enenin butun kara tapanı jarılıp ketken. Oşol tapandı siz menen biz jardık. Tırnaktardı kara sıfatları buzulup ketti. Urmatlı cemaat, betinde dak, beli oruyt, kolu oruyt, butu oruyt, jürök, davlene, ar kanday oruduğa
9 ay kardında jatıp siz menen biz çaldıktırdık. Urmattуу eli jurt, enenin butun çeskeninden keyin tırnağını algıla. Tırnaktın içindeki jıttangan kirdi jirkenbestен, osol beyiştin jıt ekenin esinizden çıkarbastan osonu tazalagıla. Tapanın ışka bezip çuğula. Juup bitkenden keyin apa kayıp pastelge jatkızıp butların massaj kılgıla. Massaj kılıp jatkanda жүрögü ergip, denesi sergip, uşunday uktap jatkanda uykusu pışıp, başın götörse, butunun aslında buypalanıp jatkan bolsoңuz, uşunday kolun kötörüp turup, asılım menen ardagım, kem bolmogum dep dua kılgan bolsa, sizge dozok aram bolot, beiş vacip bolot. Uşunday kılıp, ata-enenin kızmatın kılıp, ak bataсын alуу, urmattуу eli jurt, kadırman kalayık kal, her biribizge nasip kılsın. İkinciden urmattуу musulman bir tuğandar, birinci, mamlekette ata baba çektip, şegeranı belgilep, tündük düştük yolun kurup, Oş Andijan, Oş Kaşgar yoldu ketmen menen tüptüp, bugünkü teknika kılalmayatkan kanaldı, suunun gelişin, ketmen menen çap, mınav daraktardı kılagıla, daraktın kölökösün, bunun tanışana turgan körkün biz görüp otabız. Ata baba kayakta kabırda jatat. Ata baba asfaltın üstünde otur almadı. Tegiz yerde jür almadı. Restoranda çay iç almadı. Bugünkü mamlekettin jelegin jelbireşine, mamleketteki ar kanday oyun zoğuktordun, namazdardın, merepiretilardın ötüşüne, mamleketteki ar kanday jakşı şarttın tüzülüşüne ata babanın salımı, urpak, urmattуу eli jurt, kadırman kalayık kalk. Her birinizlerden ötülöbüz, her birinizlerden soranabız. Bugün urmattуу musulman bir tuğandar, eli jurt, kadırman kalayık kalk. Mamleketli tüpte ötüp ketken ata babaga Kur'an okup dua kıla turgan gün. Bugün bütün Kuday Taala tileklerdi kabul kıla turgan gün. Oşun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütkül ümmetni ıntımaka, birimdike, ulusçuluktan sırtkarı, ısrap korçuluktan sırtkarı, bölünüden sırtkarı bir gan ertege çakırdı. Al, tınçtık, birimdik, ıntımak, en çoğun bak ekenin 23 yıllık peygamberlik doğrunda siz menemizge muras kılıp taşap gitti. Urmattуу eli jurt, kadırman kalayık kalk. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayındağı her bir adam balasının ibadetine, Ramazan ayındağı her bir söylegen sözgü, Ramazan ayındağı tutkan orozu özgöç ekenine toktolup gitti. Urmattуу musulman bir tuğandar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men dakhala bi duhul Ramazana harramallahu cesedahu minen niran. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı kirip gelgende, Ramazan ayına süyünse, Ramazan ayına kursan bolsa, osol adamga dozok otu aram bolot deydi. Bugün urmattуу musulman bir tuğandar, Ramazan'da 30 gün orozonu tutup, taravih namazlarını okulup, bayramlık manayda ayet namazını okuğanı, Kırgız Respublikasının tüşlük zatındağı usul Ağüydün aldığında bor kılağa toptolduk. Usul derge toptoluşumuzga Allah'ın hükümü, Peygamber'in osiyatı, bugünkü gündeki adam balası biri kapa kılbay, hiç kaçan kayışı pikirlenmey, hiç kaçan yaman söz aytışpay, bugün joro joldoşton, tuğan uruktan, ece singdiden, kollektiften, her bir ulut, bir uluttun ökülünün cana yetim baldardan, cesir eneden, aksakal atadan, kadır kımbattı, asıl zattı apalarımızdan, urmattуу eli jurt, kadırman kalayık kalıp, havar ala turgan kes geldi. Oşun için bugün yaratkan bizden tilegimizde, okugan namazımızda geçirim surasak, geçirimin kabul alayın. Yaraşsa men geçireyin, yaraşmasa men de geçirbeyim de turgan geze. Urmattуу eli jurt, Allah subhanahu ve taala
İnna Allaha yaghfiru zunuba cemi'a illa'l hakka. Elbette Allah Teala günahlardan barısını geçet, birok biröğün akısın geçpeyt deydi. Bul akı degeni biröğün akın jeş, biröğünün akçasını aldavalı, jana biröğünün akısına girip koyu, bul oğraval. Oşun üçün urmatlı eli jurt, kadırman kalayık kalk. Ayt geçirimdin bayramı, ayt tirülördün bayramı, ayt tuğan ruhtun bayramı, ayt bütün Müslümanlardan tinçliğe çakıra turgan, birimliğe çakıra turgan bayramı. Saffen, saffen, saf, saf, safrat. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem el cennetu muştaqqatun ila arba'ati nefer. 5-4 adamdı talap menen kütöt deydi. Ular kaysylar dese, birincisi ta'lil Kur'an. Kur'an okuyan adamlardı. İkincisi ve hafizul lisan. Tili menen biröge azar berbegen, oşol adamın tilinin jamanlık körbegöndördü deydi. Üçüncüsü ve mut'imul ci'an. Kursak aç kedeyken bağıldarga çay bergenderdi deydi. Dördüncüsü ve saimine fi şahri Ramazan. Ramazan ayında hurmatlı Müslüman bir tuğanlar oruzoları kavul bolgan dedi. Üç türlü adamdan oruzosu kavul bolbaydı deydi. Ular kaysylar dese, kaysi bir adam oruza oğuzu menen jalgandan güvölük berse deydi. Jalgandan güvölük bergen kanday bolat dese, oruza oğuzunuz menen uyda oturganыңızda birö gelip durup atan barбы dep çakırsa, oruza oğuzunuz menen balаңızda atam jok dep aytıp koy deseniz, mana şul adamdın oruzası kabul bolbayt deydi. İkincisi el muşahin. Muşahin kim dese, bolor bolbos söz menen arazlaşıp kalıp, oşolordun kek saktap geçirim suray albagandardı deydi. Üçüncüsü hurmatlı Müslüman bir tuğandar ata enesi menen, kolu koşlu menen, tuğan uruk menen ömür boyu birge işlegen kollektifler menen bolor bolbos sözün artından mamilesi üzülüp kalıp geçirim suray albagandardın dağı oruzoları kabul bolbayt deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar, siz menen biz kiçipeyildike, siz menen biz adamgerçilike, siz menen biz her bir mamleketin jaranı, mamleketin süyüp, mamleketke emne hizmet kılışım gerek, qoğumga kanday kılganda paydam tiyet, kanday kılganda paydam tibeyt degen uran menen, siz menen biz mamlekette yaşaş, her bir jarandı millete. Oşonun tuğ çoksunda usul işçaranın barısın kamtıgan bol iman, İslam, takvalık, Kudaydan korku, kiçipeyildik, sabırdıuluk turat. Oşon üçün hurmatlı eli jurt, kadırman kalayık kal. Her birimiz bugünkü mamleketin tinçliğine dua kıldık. Bugün de dua kılaylı. Bugün bir de tuğan ruh kalbasın, barısına bargıla. Ayrıkça ecelerimiz жалғыз kalıp jezde öz ötüp etken bolsa, ecenin aldına baralbay kalsanız, bu ökünüç. Hurmatlı cemaat, atağız ötüp etip avağıza baralmasak ökünüç. Apağız ötüp etip taycağızga baralmasak bu ökünüç. Hurmatlı eli jurt, kadırman kalayık kal. Siz menen bizdin bugün bütün kadırman kalayık kal. Atadan, apadan, avadan, tayciden, kolu koşludan, tuğan ruhtan, yetimden, cesirden havaralağız. Oşonun ele katarında ötüp ketken atağız menen apağızga barıp Kur'an okuyuz. Bugünkü gün uşunday bir gün. Oşon üçün hurmatlı Müslüman bir tuğandar, Kuday buyursa hazır mına kutluktoo sözlerini berебиz. Bizden jetekçilerimiz kutluktağandan keyin barыңızlar namazdın niyetlerini aytıp namazdı başlayбыз. Barыңızlardan suranam, bugünkü bayramdık manaydı özgöçe ötközüşkө jaratkan
her birimizge nasip kılsın. Andemese kutluklu sözlü Oş şahrının meri Almaz İşimbekoviç Mambetov'a söz verin. Assalamu alaikum, hurmattуу момун мусулмандар, кадырлуу карыялар, жана мекендештерибиз. Ыйык Рамазан айында мусулманчылыктын 5%-ын бири болгон орозону кармап, бүгүнкү орозо айтты сиздер менен бирге окуп турганыбызга Алла Тааланын буйругуна чексиз ыраазычылык болсун. Рамазан айынын ыйыктыгы жана укмуш касиети Алла Таала пенделерине өз ырайымын жана кечиримдүүлүгүн, сабырдуулугун жана мээрбандыгын, айкөлдүгүн жана берешендигин тартуулаган. Орозо айында араздашкандар элдешкен, оорулардан, жетим жесирлерден жана момун мусулмандардан кабар алынып, фитир садакалар жана кайрымдуулук иштери уюштурулду. Рамазан айтылып, ооз ачыруу аземдеринин алкагында бири-бирине жакшы каалоо тилектер айтылды. Орозо айы мезгилинде көптөгөн ооз ачуу иш-чаралары ар түрдүү улуттардын өз ара пикир алышуу аянтчасына айланып, шаардагы диний абалдын туруктуулугу сакталып, этностор аралык мамилелердин мындан ары да чындалышына өбөлгө түзүлдү. Урматтуу момун мусулмандар, өлкөбүздө дин тутуу эркиндиги толугу менен камсыздалып, учурда шаарыбызда 86 мечит, 7 намазкана, 3 медресебиз, 1 ислам институту, 12 окуу борбору, 4 коомдук уюмдары иштеп, жарандардын диний муктаждарын канааттандырылып келет. Андыктан Кудайга шүгүрчүлүк келтиришибиз керек. Мен сиздерге, үй бүлөңүздөргө бакубат турмуш, бекем ден соолук каалайм. Ылайым, ыйык орозо айында сиздер ниет кылган жакшы тилектердин бардыгы кабыл болсун. Ордолошубузда ар дайым тынчтык өкүм сүрүп, улуттар аралык достук бекем болсун. Дүйнөлүк аренада мамлекетибиздин аброю көтөрүлүп, мамлекеттер арасында ээлеген орду бакубат болсун. Кийинки жылыда ушул жерде чогуу орозо айт намазында жолукканыбызга баарыбызды Кудай насип кылсын. Орозо айтыңыздар марек болсун, урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар. Ассаламу алейкум. Урматтуу шаарлыктар, урматтуу момун мусулман бир туугандар, урматтуу кадырлуу коноктор, баарыңыздарды Алла Таала тарабынан атайын белгиленген бүгүнкү ыйык орозо айт майрамыңыздар менен Ош шаарды кеңешинин депутаттарынын атынан чын дилимден куттуктайм. Бүгүн мына ыйык Рамазан айынын акыркы күнүн кече узатып, бүгүн айт майрамын тосуп отурабыз. 30 күндүк орозодо туткан орозоңуздарды Аллахым кабыл кылсын. Саарлыкта, ооз ачарда кылган дуаларыңыздарды Аллахым кабыл кылсын. Орозо айында кандай ибадат кылсаңыздар, канча дуа кылсаңыздар, кимге канча ооз ачарлык кылган болсоңуздар, садака, фитир, кайрымдуулук иштерин жасаган болсоңуздар, Аллахым бардыгын кабыл кылган болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү майрамды мына каздамла айтып кеткендей, тирүүлөрдүн майрамы дегенден кийин бүгүн бардыгыбыз балдарыбызды ээрчитип, көчөгө чыгып, жакшынакай бүгүнкү майрам ыйык Алла Таала тарабынан белгиленген, башка майрамдардан өзгөчөлөнгөн, эң улуу, жогору турган майрам катары бардыгыбыз сезе билели, ошол нерсеге үйрөнөлү. Урматтуу жамаат, сапты тегиз алыңыздар, араңыздарда бош жай калбасын. Ошонун эле катарында өкүгө барганда жонуңуздарды карап коюңуздар, жонуңуздар ачылып калбасын. Жонуңуз ачылып калса, окуган намазыбыз намаз болбой калат.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من نور قلوب العارفين بشرح الهداية والعرفان وشرح صدورنا السائلين بنور المعرفة والإيمان وأكرم عباد المؤمنين بصيام شهر رمضان. الفراق يا شهر الرحمة والبركة وختم القرآن. هذا شهر أوله رحمة أوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. آمين. الله سبحانه وتعالى ilk Ramazan'da tutan rozalarımızı kabul kılgan, bilip bilmeye kılgan günahlarımızı geçirgen, alamdaki Müslümanlar günahını geçirgen, o sonun katarında tuttu ülkemiz Kırgızistan'daki can Müslümanlar günahını geçirgen, o sonun katarında borborda ayakta gelip, ak yüzmenen alakan alkan cemaatin günahını geçirgen, cemaatten dua kılacaklar günahını geçirgen. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آمين. اللهم تقبل منا هذه الصلاة العيد ومع جميع نقصاناتنا بفضلك وكرمك. Yaratgan ayet bayramında kutlu gününde adam basıp okuyan ayet namazımızda kabul kılın. Allah'ın günahlarımızı getirgen Allahu Ekber. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Jaratkan alamdan ötken mo'min musulmonlarni o'shalarning qatorida elga, jerga, mamlakatga xizmat qilib o'tib ketgan xizmatkorlarimizni, din olimlarimizni,
бүткүл аламда dinge кызмат кылып өтүп кеткен аалымдарыбызды, ошолордун катарында Путтуу өлкөбүз Кыргызстанды түптөп өтүп кеткен ата бабаларыбызды, ошолордун катарында ак жүз менен майрамдык маанайда алакан жайып отурган жамааттан дуа үмүт кылып жаткан ата эне, чоң ата, чоң эне бир туугандарыбыздын баарысын Аллах Таалам жаткан жерин жайлуу, ахиретин абад, иманын саламат кылсын. Борбордук аянтта келип алакан алкап турабыз. Бүтүн өтүп кеткендердин Аллах Таала күнөөлөрүн кечирсин. Аллахым аталарыбыздын күнөөсүн кечирген, апаларыбыздын күнөөсүн кечирген, ушул жамааттындагы көзү менен, колу менен, буту менен кылган күнөөлөрүн кечирген. Аллахым мамлекетибизге тынчтык, туруктуулук берген. Сырткы душмандардан өзүң сактагын. Мамлекетибизди өнүккөн, өскөн, имандуу мамлекеттерден кылган. Аллахым мамлекет башчыбызга иман, адилеттүүлүктү, ар бир кадамын сүйлөгөн сөзүң өзүң колдоп турган. Мамлекеттеги жетекчилерибизге, молдокелерге, муфти азиретке, бүтүн жетекчилерибизди Аллах Таала өзүң туура жолго салган. Ошонун катарында ушул амин деп турган жамааттын үй бүлөңүздөргө береке, ишиңиздерге ийгилик, алтын башыңыздарды аман кылсын. Ооруп сыркап жаткандардын саламатчылыгына шифа берсин. Россияда, Түркияда, бүтүн чет элде жүргөн боордошторубуздун сак саламат мекенине келишин насип кылсын. Ааламга тынчтык берсин. Ошонун катарында куттуу өлкөбүз Кыргызстанда туруктуулук, тынчтыкты Аллахым насип кылсын. Ошонун катарында ушул айт намазына кызмат кылган укук коргоо ички иштер кызматкерлери, мэрияның кызматкерлерине жана ош тазалыкка, водоканалга, маданият тармагына жана ушул жердеги пажардагы бүтүн ушул айт намазга жардам берген структурасынга Алла соопторун насип кылган. Ошонун катарында урматтуу жамаат, Ордолу шаарыбызда тынчтыкты, берекени, Ош шаарыбыз ар дайым ынтымактын, достуктун, берекенин, рахматтын шаары болушун жараткан насип кылсын. Кала башыбыздын дагы ой пикирин өзүн колдоп турушун Алла насип кылсын. Аллах Раббул Иззат ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө тынчтык, мамлекетибизде жакшылык боло берсин. Аллаху акбар. Айт майрамыңыздар маарек болсун, намаздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.